Oh, tuna hian Saint Anthony's Higher Secondary School one day trip kan ya. Tuna hian sial su planga kan lo meka kan hodon to hei. Với ni hian ba som pakhat kan manga. Yen sik lai kan ko kho ma khu lai khuan gate a khuan ding tok me. Ti chuan hei voin kho tharin lo deuh mein. Nuam po kan titlang ning kan sia. Tin harsan em kan nei lo. Kallama ero kan bas hayar tur ni lo ten kan sir lai tan lo phur ngot maya thom puyan lo dropa foglan zoka chon bas dangin kan kalle a bas ero chu aron kheng tima an passenger ten lo hei ni in re ekal tur khanin an trip kan one day trip na an lo phur ngot pe kan ni chu chuan an nin pohola pak bula an cha chuka an sir lai ta khan dropa kan kal na tur thoi ban kan bas dang passenger la phur lo de kharin phur ta ni itu kan gin mene tu hen bas an thu lom to a bas si so pakhat ania en ready la to khop na he kan naw te pon har tha tin thun oya e lai kan mi senia he ni policy he ta liskin ki vite ta men ge ta rin sa ga the mi selite ya kan ho the tep to na hen en ko khom me kan ni so he la sar pu ya ni he ju la ta en pan khom le sum sum to bas te mani bas chok pan khom so la so get khania sia su tang do na get main get kha ni nan bas te chu nia ni bus number 6 nia chen hin lam zong nam dinga shet da the lo he lai hin he lai hin bye bye ten tin he lai pe ki ten nia he la ma bus number 9 ni bus number 9 he lai hin biro sang ite nia lai bus number 8 nia chuan bus number 8 nia choke ni ki ma na tra kan shit ni he lai hian tor la lai kan jul lai ten lo kan jok chen du to chuan ne lai get pona hian pakhat adinga bus pakhat chu san chu kan tot deuh leka tourist ania kan nan thon ani hian chu king to chen he la hian he jul lai te lania he lai hian so la san dinga so chuan ani om chen he la ki sata la te ho aron suka tang tangin sirla hi jali samwa panga kan ne ya tlema kon ting lo ti me ang kal suak lo te ro chuan oma na ro chu kan na thanem khop mai voi ni hian par kon mi zo khuwa kan to chi mi zo mui pam tang kan to pe chuan tuna hian sia su tang te kan hodon sata na le sar pi sia kan